Hello everyone, good morning and welcome to my new vlog. So this is Diwali ni, the myam pun nampak happy Diwali. Diwali ki preparation se koi ini huni lagi haure. Ji ai diwas nasi hoji dia so san dia thana bagi ji hona roni. So hoji rangoli masa sa ni nasi rangoli sa base time patang sangi. So hoji ai rangoli san ba hona roni. Hoji koi rangoli saba haure thoinuga aiga thoinu yam phajana rangoli saba hai ai mangol some help to bi bani ai jam haite saba se ase frame si matam se color se hap to ni rangoli se asne loina fill to doi ni Hujik loina fill to bolore finally huji hangdoni Aigi pina re macha da soi gadana do soi di soi andre hangdoi tang di soi gade aina hangdo pada do se pona sam se mani thunuga inga ado huji akoi namon design kar to sale fajana baigi thunu se jam design to wa hi Hoji koi rangoli saba loide Dia koi rangoli saba loide hoji sandagi dia thana ba kona roni Dia su semba loide hoji among lai demu puja tawre pose khara kadle lai puja mu tawre rangoli tamu dia loin thale decoration करता हो रहे लाइटिंग करता हो रहे क्या हो गया इसमें Mama so kan na phi lau bi hai di mununa so na bom tha re kan na hona ni bom se sa wai ja na lai de ko ne ma ta mu lo bom tha ba lai de pai ka dei Kira. Oh, nice. Wow. ऐसे की दिवाली ब्लॉग से ऐसे के लोग चलेंगे. Bye bye. Take care. Enjoy and happy Diwali.